ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯡꯒꯗꯧꯕꯅ ꯅꯦꯝꯂꯦ ꯅꯦꯝꯗꯧꯕꯅ ꯋꯥꯡꯂꯦ ꯆꯤꯝꯕꯥꯜꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯇꯥꯗꯔꯦ ꯆꯤꯝꯕꯥꯜꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯇꯥꯗꯔꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯃꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯃꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯃꯤꯅꯤ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯀꯥꯃꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ 32ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯖꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯐꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯠ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕꯦꯇꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯟ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 32ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯚ ꯀꯣꯚꯔꯦꯖ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯛ ꯂꯣꯏꯖꯕꯒꯂꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯆꯤꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ
कोइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी अमसुंग थाउ इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरानिथोइरक सुबा लिंखटखिबगी सेलेब्रेशन असिदा दाइसा लेंशन बिरिबा लाइब्रेरी असिगी अमसुंग इन्फॉर्मेशन सेंटर की चेयरमैन ओइबिरिबा श्री केएस मोमोन सिंह आइने इकाई खुमनो उच्चरी थाउ स्पोर्ट्स की थाउ एथलेटिक यूनियन थांमैबन एथलेटिक यूनियन की प्रेसिडेंट लिंजन बिरिबा दाइस लिंजन बिरिबा श्री रंजित पुचु आइना इकाई खुमनो उच्चरी लोइनना लाइब्रेरी अमसुंग इन्फॉर्मेशन सेंटर असिगी एडमिनिस्टर ओइबिरिबा डॉक्टर कोइजम अरुण कांत सिंह अमसुंग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल सापम शांति कुमार सिंह रिटायर अनिबुसु आइना इकाई खुमनबु उच्चरी लोइनना आइगी मांगद लिंजन बिरिबा अहल लमन सिंह यामना इकाई खुमनजरबा लमदम असिगी अहल लमन सिंह बाटोन तौबिरुबदा लेंबिरइबा अमसुंग हुरेन नारोल सिंहना अकनबा डिबेट तौनगदोरिबा वाफंगनगदोरिबा कंपटीशन अदुगी स्पीकर ओइबिगदोरिबा डॉक्टर नरेंद्र सिंह एडवोकेट पुसु इकाई खुमनो उच्चरी मतम अमगी मिनिस्टर ओइबिरंबा थांगा केंद्र की म्यूट ओइबिरंबा आइगी इचा हैसनाब सनायमा मयाम की मरक्ता लेंशन बिरिबाबुसु आइने इकाई खुमनो उच्चरी यामना मरु ओइना यूथ कलेक्टिव मणिपुर की मेंबर सिंह अमसुंग डिबेटर्स यूनियन की मेंबर सिंह पुनमकपुसु आइने इकाई खुमनो उच्चरी आई मतम याम सांगना लौजरोय खजिक्तंग अखोइगी लाइब्रेरी सी अमसुंग सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंटर असी लिंखटखिबगी मतंगदा होरेन चेयरमैन ना अमसुंग थाउ की प्रेसिडेंट नसु मतंग सिना मयामदा मरिक चुमो वाफम कया तंबीरकनी आइना खजिक्तंग अहांबा हौदोकपोइना थमजबदा लाइब्रेरी की बिल्डिंग साननबा जनवरी की तारीख मरी सोक लिसिंग अनि निपानदा 2008 आइना मतम अदुगी चीफ सेक्रेटरी जर्नल सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर ओइबिरंबा मंगोंदा दरखास्त अमा थारगा सुमाइना लाइब्रेरी अमा लिंखटनिंगी लाइब्रेरी अमा लिंखटनबा अदुदा फंड खरा गवर्नमेंट की सेंक्शन तौबियोना थाबदा 2008 की 3 नवंबर मणिपुर गवर्नमेंट लुपा लाख 35 सेंक्शन तौबी मरक तुरैदुरा जुलाई 2008 मतमदुदा थाउ की प्रेसिडेंट श्री खोंगचम बीर मैतैना ओय मखोइगा ngangnaraga sigi थाउ की एरिया सिदा कॉम्प्लेक्स सिदा लाइब्रेरी असी थमसी फन असी सुमाइना फंगदौरे हाइदुना तानरब मतुंगदा MOU अमा
memorandum of understanding ama agreement ama sign tawnai thauga adudagi library ki building asi somda lairiba yelomda aigi yelomda lairiba mayam ki mangda lairiba library building asi amasung information center gi building asi saba loiraga 2009 की नवंबर 18 मतम मधुगी एजुकेशन मिनिस्टर श्री एल जयंत कुमार सिंह ना लाइब्रेरी अमसुंग सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर अनी असी इनोग्रेट तवे लाइब्रेरी असी आइगी इमा की मिंगदा कोइजम कामिनी देवी की मिंगदा ममिंग थोली आइने इमा की मिंग पुथोक्चरीबसी इमा अदुना माकी मचा मापन नुपा निपान नुपी अमा आइना ख्वाइदै तोमबनी अखोय मयाम असि सेबकनबा लाइक तमन्नबा होनरकपदा कन्ना नोमखिबा वाखिबा अदुगुम्बा स्पिरिट टू लाइब्रेरी असिदैसिदा नॉलेज की पुकई ओहलगा मणिपुर की नहारोल सिंह सेमगतनब होनबदा मणिपुर की नहारोल सिंहदा ज्ञान पीननब होनबदा अचौबा लमजिंग अमा ओइननब खंदुना अदुमाइन थमजगिबने लाइब्रेरी अमसुंग इंफॉर्मेशन सेंटर असिगी पंथुंगदी अफबा अचंगबा मी सेमबा नहारोल सेमगटपा अचंगबा मणिपुर की प्रजा ओइबा याबा लुचिंगबो ओइबा याबा अदुगुम्बा मीदु सेमगटपा हाइबा वखलोल आइडियल्स तुगा पंथुंग अदु यौननबा अखोइना लाइब्रेरी असि लिंखटचगिबनी लाइब्रेरी असिना नहारोल कयादा अमसुंग तुंगदा हौरकदबा नहारोल कयादा अचौबा मंगाल पीदुना अचौबा सर्विस लेपाक अमा सेमदा वाइल सासोन फजना लैननबा थंबा ngamnanaba lingnanaba honabada अचौबा मतेंग ओइसनु ओहनबियो हाइजुना ईश्वर निजबगा लोइनना आइना मयामदगी विदाय लौजरी मथंगदा कोइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी अमसुंग थाउ इंफॉर्मेशन सेंटर की चेयरमैन ओइबिरिबा श्री खुमुक्चम मोमोन सिंह मसिगी थौरम मसिगा मरी लेनना वाफम खरा थंबिनबा निसिंगजरी ngasi कोइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी अमसुंग थाउ इंफॉर्मेशन सेंटर लिंखट खिबगे तरानिथोई सुबा फाउंडेशन डे सिदा फंबाक लिंक्सन बेरिबा लाइब्रेरी असिगी पेट्रोन इन चीफ मतम अमगे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओबिरंबा श्री राधा विनोद कोइजम लोइनना लाइब्रेरी असिबु रन तौबदा आगी कलेक्ट ओबिरिबा एडमिनिस्ट्रेटर श्री डॉक्टर कोइजम अरुण कांत लोइनना असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सापम शांति कुमार रिटायर्ड कर्नल पुनमकपु अइना इकाई खुमनजबगा लोइनना नसिगी सभास लेंसन बिगी दंगता नुंगाई फोंदोकजरी लोइनना ngasi sabhagi leiteng oibiriba masida maru oiba matam amagi manipur lenga ki achau thodang lobiramba oja sanayama loina nangase akhoina pangthok chagadoriba public debate asida speaker obigadoriba dr chongtham narendra loina na matam amada thamoibangi हिरमदा अचौब थौदांग लौबिरंबा
इकाई खुमनजरीब अहल लमन लाई गुरु मरु मपांग खुदिंगमक लोइना मांग लेंजन बिरिबा इसल इसे नुसीरबा मरु मपांग मीडिया की चिन्नाव खुदिंगमक पोइना पुनमक पुसुपना इकाई खुमनबा उच्चबगल लोइना खुरमजरी ngasi aikoina sinjariba program asigi maru oiba thogdangdi public debate asini manipur gi rajniti da sokchal laiba phibam manipur assembly gi standard leisalактaba bharat ki constitution mafam marang khangaktaba aikoi gi rajniti wala singna magi mathau karino khangdana माना थोप तौनरकपदगी लेबा कांगोंग चरीबा क्राइम रिकॉर्ड लेबा कया हाइजलक्तना लेबा की लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम दा कायबा वेरीबा मणिपुर दा ड्रग की केस रेप की केस मखल मखा ओट नेबगी थोरीबा मयाम सिगी येंगा करम तौना मतिक चाबा एमएलए ओइगदगे मखोई की क्वालिफिकेशन अमल थमलब कांददा अखोई ओरकप याबरगा हाइबसिगी खननबगी ngasi khudong chaba ma logjabani mamang da su aikhoi gi organization asina kaya rak hana local gi oiba akan ba issue sing da akhoi thengnadana lakpani matam amada national highway blockade tawdana matam sangna aikhoi ba awaba tahangiba adigi maitai gi yenaba sugumba issue sing sila akhoi thengnadana lakjabani aduna ngasiju amuk hanna manipur gi political standard sida oriba phibam je karam tawna hongba yagadage haibasigi maramda nainanabagi khudong chawadu logjabani adubu program je houdringai da ina igi pham aina lepham phangjeriba thau amasung library sigi matang da soi wafam khajitang thambana chungudana khanjai ahan bada thau haibasi yamna liraba manipur gi organization amani गोल्डन जुबिली भाव पांथोख्रब ऑर्गेनाइजेशन नि मतम मदुदा कथोकपद हालेंद्रबा यामना पुक्चेन सेंगब चमजब नहारोल सिंगना अवाना थीदना अखोई क्लब असे लिंखतपदा अचौ मतेंग ओहिबने अदु ngasi करी ओइरी आई थुदोक हाइजररोय अदुबु ngasi gi लेरिबा मेहोरोल नहारोल सिंग सिनसु मतम अमगी नहारोल सिंगना कथोखिबा अवबा खांगिबा पुनमक्तो ngasi अमुक नहुना निंसिंगबा मथौ ताब्रा हेन खंजे लोना ngасai अखोई चीफ पेट्रोल ओइबिरिबा अखोई ख्वाइना अंकल लेना थांगुइबन के अंकल ओइरबा श्री राधा विनोद कोजमना सो हाइफेतंग वहौ दो एना पनबिग्रे करम तौना लाइब्रेरी असि पोखिबगे हाइबसे अखोइना खंजगी मतमदुदा अखोई नहारोन सिंह ngauksatnadana mafam khangdana leiribising se library macha ama lingkhalaga masida mayam sigi chingsan ba pothafam loinana gyan gi pukai una larik lasu padana khana dor su phagalakadra haiba asaga loinana library se lingkhat khibani masi akoi gi kai khumnajariba ngasi gi chief petrol mahaki political career gi loisalak pa sarukta akoina kanna honajadana kano tawkhibani matam duda हौजिक अगोई ना ये थंबद लई उबिरिबा ngसागी हेल्थ केयर सेंटर असिसु लुपा लाख 40 लाख कुम बजंगना खोई सागचगिबनी ख्वाइदगी फबा थाउगी हरगदी मदो ख्वाइदगी मंगा लेबा मतम अमनी हाइना थमजगे लाइब्रेरी से लिखत पदा अगि मतम दुगी ऑर्गेनाइजेशन की थाउगी सु अदुगा लाइब्रेरी की सु कनो सिंचे हुजिक लई हिदे थुपखरे खुई गाइगा चामेन उबिरंबा पुनमखिना वाना होनजदना कनो तौगिबने अदुगा अखोगी अंकल आरबी माकी वाखलोन मतमदुदा अखोगी अंगांग सिंसिगी करम तौना पगदा सिगी विजन सिदा याम लाइब्रेरी सिगी लिंगनबगे आशा थमजगिबने अदुना ngasi si achouba program amsu leibani na अखोई टाइम शेड्यूल जे ककना तौजगेना खंजबनी हुजिक मिनट 10 दंग ngaire aduna ai kwai se tension jaraga mayam dagi bidai lojage thank you very much mathangda kai khumnajaraba
थाव की प्रेसिडेंट थाव वाफम खरा थंबीनबा निसिंगजरी ngasi November ki tang kunmanga 2021 loinena 12 Foundation Day celebration Kamini Devi Memorial Library and Thaw Information Center na anina punna pangthok jariba Foundation Day celebration asigi damak mingoina panjadrabasu dais the election biriba respected sir loina na mang de phambiriba Chirinau Singh, Lena, Nasigi, Function Nasigi, the Makta, I was Saruk, and Biroki, the Maktasu, Amukazuhana, Takachaba, Pangtukari, Lena Nasigi, Library Holama, Taugi, Center the Saba, IBC, Laka Ishida, Amadi Iram, the Masigi, Libiriba, Satra Naharol, Amadi Youth, Mayam Sigi, Yanglaga, Tunda, Apaba. Pandam khara porakadra haiba wakalonda thawi complex asida library hall asi sajaki bani loina na masigi library hall asida so many lyric Manipur gi bookstore singda phangdaba lyric mayama library hall asida lairi karigumba hogolaiba akoi chhatra chhatri singna madugi kanaba loge knowledge tan gi haragdi library gi timing thong ang timing da laga Masigi Jaga Sidagi Matik Jawa Lyric Mayama Yengaga Masagi knowledge tan the Yam Kudung Chagani Maramaduna Hojiki Narol Amadi Satra Satri Singdi Masagi Lejariva Education Wang Ivana Angang in Loi Nina Library Hall Asida Masana Laglaga Masida Library Akugi Sub Tim Nukang the Vanina Masida library ki niyom do khang dabnina library da lairiba lyric mayamasi masana changjaraga pajaga do masada hangoi jaba ikai jaba haidi ayamba ngasagi yum da loi leinaba ngatanina masida mama mapa na mateng pangwiduna angang sing adu puthораga matam khajik-tang orisu 1 hours natra half hours ta library sidigi masa do poraga khaitang knowledge ta na hainana library da live pa du hainana ki damakta mama mapa na khaitang saruk yabiraga library asida pung amatang natra punga amtang kaithok piraga madu puthok pirodi angang sing ju ge hen khudong chaba phangani haba wafam asi thamjara I thatun mata asida lepsan jarage अखोई की सभा के अयाब लौजरगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के वॉलंटियर सिंगना मसी टिम्बीरीबा मियामदा अखोई फेस मास्क अमो यंथुकचगनी मसी यागदि अखोई की हाइरिबा कोविड की मतमसदा फेस मास्क थाबीगनो मसी उपियो हाइबगी अमा अखोई की वॉलंटियर्स कोक्सनजरी मयाम येनबा हारगा आई मयाम के थैंक यू मथंगदा अखोगी लाइब्रेरी फाउंडेशन डे असिगा मरी लेना नॉर्मल प्रोग्राम दा थमजरीबा अखोगी बोर्ड ऑफ थैंक्स हाना पिथोक्सगे अदुगी मतुंगदना अखोई लाइब्रेरी कंपटीशन असी अमुक मखा चथजगे अदुगा बोर्ड ऑफ थैंक्स असी हेक लोइबगा अखोई सिंजरीबा चानाबा खरदंग असिसु मयामदा यौहनजगे मधु फंक्शन असी लोइरे हैदना तुंजब नते नाक्तंग पोथाननबा हैना अखोई लाइट रिफ्रेशमेंट अमा थमजबनी मधुसु अदुम मधु हेक लोइबगा अखोई डिबेटिंग कंपटीशन असी हौजगे हौजिक मखा प्रोग्राम चथरकपदा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर कुइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ओइबिरिबा रिटायर कर्नेल ए शांति कुमार सिंहना बोर्ड ऑफ थैंक्स पिबिनबनि सिंजरी
ngasi yaifar ba numit tarani thoi suba Koijam Kamini Devi Memorial Library Foundation Day dais ta lengchan biriba akhoi mayamna nungsina uncle haina khanga jaba Sri Radhabinod Koijam, former Chief Minister of Manipur and an active social worker till date. Uncle Bu Kurumjari amasung ikai kumnaba uchari. Tangda khoigi library asigi president oibiriba khoigi Kumukchan Momon Singh, Sri Kumukchan Momon Singh khoi yamba busu kurumjari amasung ikai kunaba uchari mathangda akhoigi Thangmaiban Athletic Union gi President Naurem Ranjit Singha Mahapusu ikai kunaba amasung kurumjari mathangda Dr. Koijam Arun Kanta Singha Library asigi Administrator Tamobusu ikai kunaba uchari amasu kurumjari aduga ngasi sabha sida lakpiriba ahal laman sing ijeni naw marum mapang punam pusu thoram asida lengbi raktuna thoram asibu mai pakpa Thorama Ohen Bagi Damakta Mayambusu Kurumjari Amasung Tagat Pauchari Function Nasibu organized over the Wabi Kiba Akoigi library Asibu function to Buddha Pajana smoothly function Taunaba Honabada Wabi Kiba Akoigi Tamo Jabet Anna Mayam the Kangnaba Mingna Samsundar Koba Akoi Tamo Jabet Puchu Ya Ikaiba Amasung Kurumjari ikaiba uchari amasu kurumjari mathangda akhoigi tamo ibo tombi mahaksu tamo jabit ka pullaga library asibu phajana semjin sajinduna docketing tawbada yamna wabi ki lakadaba matam dasu makhoi ani na library asibu phajana thambada mong tana chathaba ngamnaba honabagi Honakibagi Damakta, Tamoni Bosu, Tagachari, Amasukai Kunaba Uchari. Nasiki function Nasida participate Tawikadaba, Manipur Collective, Youth Collective Manipur, Amasung Devators Union, Mokoi Nangasigi, Haujik Oiba Manipuda. Lakadoriba election asiga tan chanana moina debate on the subject of election masi pangthok bigani makoina thorum masida yabiraktuna ngasigi thorum masida makoina presentation ama debating gi presentation ama tobiranga daba sigi damakta makoi bosu thagachari ikai khumnaba uchari Thoram asigi debate asigi convener obigadawa Dr. Chungtham Narendra Singha Mahaki precious time spare tawraga akhoigi function asibu mapung phana bai damakta mafam asida lengbi rapagi damakta mahak pusu ikai khumnaba uchari am thagachari function asida lighting stage setting and that sound providing sound and arrangement for sitting arrangement masibu arrange tawiliba common enterprises makhoi busu ikai kunaba amasung thagachari last momenta yamna spirited oiba mawongda akhoigi red cross na mayamda present tawiraga mayamda matam asiga chanana akhoigi
फेस मास्क येनबीरंबसिगीदमक्ता यामना थागतचरी ngasi debating function asida time keeper obigadaba Sri Thongam Zingo Mahapusu Mahaki precious oiraba matambu spare toraga mafamasida for toromasida participate to wibagidamukta thagachari ngasi lengbiraiba print media akhoi function nasibu all over the world they are going to publish and it is going to be seen in America, it is going to be seen in Germany, everywhere. Makhoi gi mateng na akhoi gi function na sibu amhoi na chahon gadori ba makhoi na akhoi na ngasi pangthok chari ba function asi karam mong to pangthok ki ge have na all over the world da utkadori ba Imphal da na te Manipur da na ta ba makhoi singsina matam moi gi matambu kaithoga akhoi gi function na se lakpi bagi da makta makhoi bo thagachaba uchari masi haijaraga Matangi program kita makta ayak nasi masih lo senjara. Thank you so much. Ekoigi live refreshment adu mayam dang tang johon binaba koigi members singna ta sinbiu haiduna nising jari masi hek loibaga ekoi debating competition asi haujage adana ngahaktang live refreshment asi lobina bani singjari Timbal sulon thoktre napal sutadare wafam khardang supplement toina nising jage ngasi pangthok kaduriba public debate asi koi Manipur gi Naha Singh Yoiba Yam Kanbo organization Ani Samna Hyderabad Youth Center Manipur Debaters Union of Manipur Akoigi Manipur the Saknairaba Human Right Alert Ki Sri Bablu Loitang Mongwa Koi coordinator Sinjabani Asiguma program Sigi live streaming Suyaude Kwigi say Maramaduna Mayam Puna Makna Masigi awareness campaign asi the Piriba message se karino haibasi Lokshan Bibaga Loinana Sigumba debate ki tongnariba Sakta Masibu Mayamna appreciate Tobigane Haidna in Asa Tobjay Haujik Yamna Tuna Koi refreshment at Hek Loibaga Hojagani Masigi speaker Chongtham Dr. Narendra Muna Obigadavani Maramadra Naktang Koi refreshment se lobby raga ko kano tong ba ko sinjage. Thank you very much. ha ha hay tare lu chingba khanba tamu mathun pena kho Tadau bana tade Ikheng hek tadrifao Mishimina yaudrifao Nachung de Tausha de Ai khoi gi lu ching bashing Nachung de Tausha de Ai khoi gi lu ching bashing Kayam kuina lau kini Ikheng ta kini Kayam kuina lau kini Ikheng ta kini Ha ha hay tare Lu chingba khanba Ha ha hay tare Lu chingba khanba Ngasi hunba marugi hayeng yan ba mahay Ngasi khanba mihuti hayeng pan ba laingak Ngasi hunba marugi hayeng yan ba mahay
ngasi khanba mi hu ti hayeng pan ba lengak takshi shon ningamda lendo bai sharu pudi takshi shon ningamda lendo bai sharu pudi chumdavaro hulhoba afaba marudo chumdavaro hulhoba afaba marudo ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ha ha hay 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 tare lu chingba khanba mapuna manai oi khare manai na mapu wanga dau bana nemne nem dau bana wangle timbal sulon thoktre na pal su tadare timbal sulon thoktre na pal su tadare ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ha ha hay 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 tare lu chingba khanba tamu mathun pena kho ta dau bana ta de ikheng he ta dri phao mi shi mi na yao dri phao na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing kayam kui na lau khini ikheng ta khini kayam kui na lau khini ikheng ta khini ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ngasi hunba maru gi hayeng yan ba mahai ngasi khanba mi hu ki hayeng pan ba lengak ngasi hunba maru gi hayeng yan ba mahai ngasi khanba mi hu ki hayeng pan ba lengak takshi shon ningamda lendo bai sharu pudi takshi shon ningamda lendo bai sharu pudi chumdavaro hulhoba afaba marudo chumdavaro hulhoba afaba marudo ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ha ha hay 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 tare
mapuna manai oi khare manai na mapu wanga dau bana nemne nem dau bana wangle timbal sulon thoktre na pal su tadare timbal sulon thoktre na pal su tadare ha ha hai 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 tare lu chingba khanba ha ha hai 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 tare lu chingba khanba tamu mathun pena kho ta dau bana ta de ikheng he ta dri phao mi shi mi na yao dri phao na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing kayam kui na lau khini ikheng ta khini kayam kui na lau khini ikheng ta khini ha ha hai 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 tare lu chingba khanba ha ha hai 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 tare lu chingba khanba ngasi hun ba maru gi hayeng yan ba mahai ngasi khan ba mi hu ki hayeng pan ba lengak ngasi hun ba maru gi hayeng yan ba mahai ngasi khan ba mi hu ki hayeng pan ba lengak takshi shom ningam da len do bai sharu pudi takshi shom ningam da len do bai sharu pudi chum da varo hul hoba afaba marudo chum da varo hul hoba afaba marudo ha ha hai 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 tare lu chingba khanba ha ha hai 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 tare lu chingba khanba mapuna manai oi khare manai na mapu debating competition ase akhoi haujarage ngasigi debating competition asigi speaker oibigadaba kai khumnajaraba Dr. Songtham Narendra Singh advocate ngasigi speaker oina tai selenkat pinabani singjari mathangda khoigi time keeper oina leibinaba kai khumnajaraba Thongam Jingo Singh dai selenkat pinabani singjari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯃꯝꯗꯪ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫ ngasi debating competition asigi thawdang pumba ngasi lengchan biriba dai sa lengchan biriba speaker da aihakna makha taba program sing chathabina bani singjari। ngasi yamna yaifaraba numit asida pangthokadoriba debating proceeding ama maduga mari leinana mi ahum treasury bench ki member oina ngangbigadoriba aduga mi ahum amana opposition bench ta ngangbi ga adom dagi bench ta ngangbi ga doriba asigumba thorum masida treasury bench ki member ni haidana list ta pibi reiba sigi mayam asi treasury bench ta lengsil mirak nova ina koksunjari rikesh namairakpam joy shri haisnam rina thangjam Rikesh Namairakpam, Joy Shri Haisnam, Rina Thangjam. Amsu Kaujari, Treasury Bench Election Bigadava, Rikesh Namairakpam, Joy Shri Haisnam, Rina Thangjam. Opposition Bench Lobda Pambi Gadoriba RN Kumar Khundrakpam Umar Ningzai MK Saroz Khan opposition bench tumda zangbiro rules amadi regulation di hanana phangbira mani aduna substance adu khaktang haijege akoi sanagada base parliament ki house state legislature ki house amagi mawongda asigi thorom asi chathagani maram aduna address to bigadori base speaker da Sidangana bagi matam aha minit tara piraga amuk loisalak pada akoi gi rules and regulations sida minit tara amga amka na pini ai basi masi semdok tawi ade maram di honorable member amana ngangi ba matam mai basi anthokna likna sijan na basida ngang khai ngang ba lore matung do amukka minit tara ma piba si jana de minit manga oigani aduna masi asum semdok piyo Akum bagi reply the ngang rekadori badudi minit manga dang lobio. Amana loisalakum matamda speaker na voice vote ama musandu withdraw tawgadra na traka pass tawgadra ai basi lepkani aroi wada house si parliamentary language amadi gesture thogolon bevhar amadi
lamsat sajat yam na lemjaba saukhat pa adugum bawai wata mawong asi in chatkadabani na haibasi rules and regulations da yawba khoigi niyom ni maram aduna khoigi mi si ahum kaktang hana na leptana lerabani na basi amuk kanana mover oigadage kanana opposition leader oigadage na haibasi aigi ning tambalojaraga piribal list asigi matungina yana hana treasury bench ke mover oibigado basi request namairak pamni maduma mar tobiro opposition bench ki leader asi RN Kumar Khundrak pamna oigani masi ma piribal list ki makok sida dum saptare hariba mawong sida koina masigi time keeper na time asi keep togani ahamba moina amamam na member amamam ngang ngabagi matam masi piba si kring ene pirega horen minit tara phaga dore na haibado minit mapan ga suba matam da amu kring haide pirega tara suba matam da sa na pirega sigi matam masidan keep togo se masiba ba ke pitare aduna akoigi motion somda lakpa tare motion sida piri basi sida su idne yaure mikhal thengnagadaba mirep singi sangdaba yadaba qualifications khara thamlaba matam data matik chaba mihut khanduna hena phaba lengak semba oithokani haibasi akoigi house asida leriba motion si move tobina bedamakta hamba aina koksanjari treasury bench ki mover request namairakpam MSc Botany Honors DM College of Science five minutes I will take when I did. Tara the Ling Angani. Horen reply Mupina Bamatam the Mini Tara Loga Heaven, do you have any? I do the idea to get the end to Luisakani. Tian Minister Luisakani is up manana. Aduna request Namairakpam MSc Botany Honors DM College of Science. Mahak Muberni platform is Lobiani. With the permission of the speaker, sir, ngasigi house ki floor bukhat motion na si la na sat kidana bagi damakta court amatang hana thamjage. Education hai besi ekoi India ki father of the nation Mahatma Gandhi na by education, I mean an all-round development and drawing out of the best in child and men, body, mind, and spirit. Masi thamjage. Mikhal thengnagadaba mirep singna changdaba yadaba qualification khara thamlaba matamdata matik chaba mihut khanduna hena afaba lengak semo oithokani hairiba ngasigi motion asi mubara moina house floor move tawjari. Speaker sir, ngasigi motion asi de yauriba qualification haribase academic qualification or education qualification adu khakta nate leiba kama karamna ngakadage sigi damakta kayam khanglaba misakno amadi prajagi mihutne na tholaklabanina mahakado prajabu kadai phobo nungsiba misakno prajagi yaifana ba kadai phobo tawraba misakno amadi mama leiba ki damakta kadai phobo ka thoklaba misakno haiba pulap sing asi qualification asi subsal le harakanda sumna well qualified oiba misak aduna mihut oiraklaga leibak ngalakpa targadi afaba leibak amu oigini haibagi initiative to logjarakanda ngasigi motion ase house ta table tawjabani
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ इलेक्शन कैंडिडेट मागी अकक्नब क्वालिफिकेशन थमनब क्राइटेरिया थमनब होनरक मतमदा इंडिया की अपुनब पॉपुलेशन की 15% खक्तमक लाइक लाइसु हैब मियोय ओइखिबना अकक्नब क्वालिफिकेशन अमदी प्रजा की याफनब सीसी तौरकदबुने हैब थंब ngमखिदब तारगसु हौजिकती मिहुट ओइगदरब सिंग अदुगी अकक्नब क्वालिफिकेशन थंब दरकार ओइद्रिब्रा हाइना हाउसिक पुंगनि चिंसिनजरी मोशन क्वालिफिकेशन पल्ली हाइदुना MSc फर्स्ट क्लास होइगदबनी IS ऑफिसर IPS ऑफिसर नत्रबदी मिहुट ओइबे यारोय हाइबदो हाइजब नचदे अकक्नब क्वालिफिकेशन अमदी थमसी हाइजबनी हुजिक क्वालिफिकेशन अमा लेतब सुंया यादे हाइबगी मरम पंजगे 1947 दा इंडिया चीना थोंग मानना पुने चमिनरबा कंट्री सिंगनी अदुबु ngasiदी इंडिया ना चीना अदुगी मतिक चाखोटबगी लमजेंदा तानबा फंखिद्रे मसी करिगिनो चीना ना लुसिंगबा फबगिनी अखोगी इंडिया ना लुसिंगबा फलहौदबदगी असुक यौना सोथादुना लेहौरिबनी ngasi motion asida ehang strongly support tawjabagi maramdi speaker sir huzik democracy gi laingak se laktingai matamda mamang ningthau palingai matamdadi ningthau oigadariba miyosing ado well trained tawbagi chanabi lerami khudamoina panjarabada khoigi Kautiliana Arthashastra Kova, Art of Statecraft, Kova, Larixing Idana, Mendel theory of Putoktana, High Riving Asidida, Ningtawamana Saka, the Basanaron, Neon Garon, Kumba, Kupna Iduna, Masida, Ningtawamana Saka, the Horkado, Mayam sing as a Pazana, practice Torga Chanarami. As he cocktails Nathan, I quick Manipuri context, example of Matan Pijarabada. Hoi Kangli Paki, Ningtawaramba, Maidingo, Nauting Home, Christapta. Satru ka humpum doi dagi na satre ka humpum doi phawba chahi chama supna ningthau oi khiba maidingu nauthing ko luwang ningthau punchiba gi manakta angang oiringai dagi huya langlon laiba ke chatna kanglon ke kupne tamduna ningthau oi khibani asumna ningthau gi sasan mayamna pamna de phatti haire matam du phawda well trained tawbagi chatna bi leiraga ngasi malem gi oina khwai dagi phaba Lenga democratic form of government laklaba matam asida aikhogi india na karigi mihut oigadro singi damakta qualification thambang amdribno Hujik, अखोगी मिहुट ओइदुना असेंबली दा फमलिबा पार्लियामेंट दा फमलिबा सिंग असे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अदेदि IS ऑफिसर डॉक्टर अदेदि सरकार की मकोक थोंबो ऑफिशियल ओइरंबा मयाम अमा यावरी मखोय सिंग असे लोइना क्वालिफाई ओइदब्रा हाइबना मयाम कैनो हंगबिरक तारगदि मदो अइनो खुमजगदबो हंगोइना मदो ओइदे करिगिनो हाइजब तारगदि Hujik board maya nina board maya gamari lena khudam amatang pijage conduct of election rule 1961 amadi representation of people's act 1951 section 123 ki clause 6 ta yauriba saigi major state amada constituency amada thogla liba mihut amana election da lak tara dagi hena expenditure tawba yaroi haiba makhoina semjakiba makhoina pass tawjakiba loiraga chu hujik phawbada ngasi gi lo se mihut oiriba singasina amta inbangamde maram asina masana semjakiba masana oijakiba masana tawjakiba thabok phawda fajana ningjinga ga pangthokpa ngamdaba mihut singado makhoi singado IS officer orsu doctor orsu university professor kaya orsu matik jadaba mihut ni haidana ina lawjagani matik jadaba mihut singna अखोई मतिक चादब मियोइसिंगना अखोई मिहुट ओइबदगी अफबा लेंगा पुरकप ngamde हाइबगी खुदम हाइबबो अतोपद पीद्रगसु अखोई मणिपुर स्टेटा अदुमक कुमना येंगमिनसि लैबाक अमा लेरगदी लैबाक तुन इहान हाना शासन तौरपद थमगदौब मिटयेंग असि लैबाक तुरैद लेरिबा प्रजा मसेन प्रजा सिंग अदो अमगा अमगा नुंसी चानाना तोर खुदानना लेमिनबा मसि शांति लेने हिंगनबा हान होनगदबनि अदुबु अखोई स्टेट मणिपुर दि मदु ओइब्रा ओइदे Naga ka kuki ga unabe yade, Jingmi ga tamiga, Nuxino haibe yade, Mitai Panganga, Mitai ga manung na thorum thamne. Asumna, Manipur Kundari, Eko Puru Masen, Maraka Amaga Amaga Nuxina, Lady Base, I take an amtanate, Eko Lucing was so beginning. As she cocktails Sunata Anisuba Maramda, Ekogi, Matik Saba, Mihut, Oidavana, Ekogi, Yelhomida, Yam Chowna, Akai Pire, Karam no Hajaba Taragadi, Eko Manipur State, District Amana, Constituency or Riba Jiribamda, Jiribam. Constituency the Mihut Nana Tola Bissing, a cinema Hogi, Botter here and a Pangana Bagita, Yellow me Nataba, Atopa, Mito Mia Zakaya, electorate roll, Hapsalaka Hogi, Botter, Masingam, never be Honaki, Buduna Maram, or Kandanga City, Adum Lamatic Jadaba, Mute Singer Duna, Tungi Kandana, Haki, Botkan, and never give a halon, the Mangta, given a Maram or Kanda, a city, Matic Jadaba, Mihutchina, Yellow Mida, Yam Chow, as I think, Pihabe, Masi Kudamni, Homes of that. Mayam Hena Kangna Wafamni, Masidagina Hakiba, Sahiku, Ngasiki Mamanga, Ego Manipur Legislative Assembly, debate over debate culture, Mutkre,
assembly da debate tawba haibase khoramanda phamiba ima ibena laaga tawgada banate assembly da phamiba moi humphuna tawgada bani aduna moi humphuna debate tawrak ba se moi matik cha da bani haibase masana takserabani aduna ngalingai matamda akhoi gi ipai pu singna hainarami leibak amagi lusingbu oige haragadi nongsagumna thawba lamhuigumna singba oigadabani harami adubu hujik tholok liba akhoi gi mihut nena tholok liba sing asidi usi gumna honba kalu kwa kumna huran saja chalu haiba mihut ngaktani maramasina asugum laba ini matang matam chana akhoi qualification thamaga akhoi gi matik jaba mihut ama semna na bagi thawrang ase paikhat hodaba taragadi ngasi akhoi gi india matam kharagi tungda nation na moin hingba ngamdaba su yai maramasina ngasi gi motion aje taseng kupna khanaragadi akhoi india gi marai bag lepkadaba motion ni maramasina qualification thamna na bagi damakta house pungning chingchinjari thank you opposition की leader की reaction ने सीता बिरो आर्यन कुमार खुंद्राकपम BSc chemistry KP college मैम पुनमकपु खुरुमजरी लाइबक थी बदी ngasi ki motion asibu tasenga chumba motion ni dana support tawbiriba honorable leader sina motion asida palliba sangdaba yadaba qualification haibase karamba makhani qualification no haibado mayek senga takpa ngamdre maduna takpadi sungkhang khangdaba pot amabu chumme dana yetpadi yamna wakhan yaudaba mina tawgadaba thawong amakhakne maram asina leader of the house na tapa ngamdaba motion ase tasenga lanba motion amakhakne aina haijaningbadi Mikal Tenagada Mirab Singi sang the Bayadaba qualification high was a Ngasi Maksu Election Commission of Indiana Mayak Sang the Pidno Tameva Kudamu in Harabada Mikal Tenagada Mirab Ado Sahi Kun Mangagi Matak Oigadamni Indiagi citizen Amo Oigadabani Register or Botar Amo Oigadamni High Vanishing Bakaya Tame Masima Amse Laina sang the Bayadaba qualification Kara Muktamse High Vasa Lay haiba tasengna khangbi da bagira khangam bataragana karamba ahenba sangda bayada qualification do hapchan je hari bano ziri lambi semba gi type ta machet hapchan ga dori bra haiba wa pham je ai hangjage praja gi seba tauge afaba mihut ama oige afaba leader ama oige hairaga di khwaida gi maru oibadi qualification khara thamba je sungnat natteba Karino have a matam da darkar where is a Prajagi emotion kangba Prajabu nung shibangamba Lamdam dugi awat apa kangba Lamdam dugi emotion kangba Adugumba me do never Isham sam the harabda emotional quotient labor Adugumba me do never apa me hood and a hide ribase Aduga nung shiba haibase qualification not there it's a quality neighbor Honorable leader na haiban Prajabu nung shiba haibase qualification sungnat nate mase quality amakhakne leader ama oibagi sangdaba yadaba quality neba honorable leader se qualification ga quality ga khenaba khangdaba male adubu laibak thibani masi prajabu lan balambi amara singidore aina haijaning badi india se akoi gi india se lairiba IAS IPS even high ranking officer kaya amase quality like the mean high bireba lakh pasida mioi lakh exam thari bani educational qualification the fit ore nangon dagi henba leitre dana thagalamni education khatang yengbra nate personal interview kya lawdana khiram khodimakki qualification the fit ore nangon dagi henba leitre na high rabane aduga thagala bane ba high ribasing je qualification yawda mean high karamba mean nganga da wano sibo yengbiu qualification da kwaidagi makok thongbani haidi hiram khodimakki qualification da fit oire na thagala ba dugumba IAS oigera IBS oigera college ki professor oigera khuding makse mangon digi hembelai train thagala ne adumak makhoina tawri bisi yengbiyo ba masagi mathau khangak taba tawroi da thaba kya troba chenaroi da kes kya da chenarai bane ba hairiba mise qualified oire na thagala ba adugo mi khakne asugyang na lamdam jigi qualified oire na thagala ba mise
कनामत गारंटी पीब ngमोय बाहाय अफब थबक तौरकनी नंग सोइदन प्रजा की सेवा तौरकनी है गारंटी पीब सुंगम ngमोय मरम असिना मिखल थेंगनगदरब मिरेब की क्वालिफिकेशन खरा थमकांदा अफब मिहुद ओइरकनी है तसेंग लानु वफम अने मरम असिना मोशन असे लाले अमरोमदना अखोइना ngasi ngasi mak thokpa thokdokta any government office ta ayam government office ayam da akhoi gi thabak ama tawba satba matam da sign ama tawnaba to honaba da sangoi da paisa ka sangi mayam loina khangaba ngak ni table ama da gi table ama da file ama thang da akhoi na piri ba paisa mayam che lofam thokpa paisa ra aduga taseng na phong na huran bane ba mase kana na hurali फजने क्वालिफाइड ओरे ना थगलाब अदुगुम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अमत खुदिमक ना हुरान बनेबा म हाइरिबा हुराले पैसा से मोय क्वालिफाइड ओरे ना थगलाब मीद्रु बा अदुमाइन तौरा बनेबे इचम चम मी नतेबा मोय से अदुना ताकवदी क्वालिफिकेशन हिरम खुदिमक तो क्वालिफिकेशन लैरे हाइरिबा मीदो अदु बावा अखोइना तसेंगना गारंटी पीबा ngमोय मासे अफबा मीहुद अमा ओइरकनी हाइबगी अदुगा अमरोमदा अफब मिहुद अमा खनगे अफब लीडर अमा खनगे हाइबा तारगदी ख्वाइदगी मरु ओइबदी प्रजा आइखोइ सिनेबा मिखल थेंगनगदरबा मिरेबसिंगी क्वालिफिकेशन थंबना कानबा सुंगु पुरो ओइबा प्रजा आइखोइना पैसागी मतुंग इनरकांदा बो थादबा हेग लेबा मतमदुदा अफब मिहुद अदो मसाना दुम खंजखदमनेबा अफब लैगा गाइबदो अदम ओइजखदमनेबा अदुगा इंडिया ओइगेरा पृथ्वी की मफम खुदिमक्ता डेमोक्रेसी चटप लेबाने लेरिबसे मसीदा ख्वाइदगी पावर लेबा हागदी लीडर सिंगनो नतेबा प्रजा आइखोइनेबा अदुमपु आइखोगी खुद ngasi पावर से लेरिबरा कमाइना पावर मांगी पावर से लेतबा अदुगुम्बा मी अम ओइरेबा हमचत हमबोइनरबा प्रजा अदु ओइरे मदुना पॉलिटिशियन सिंगसिना सानानिंगबा मवंगदा आइखोइजे सानाबा ngमेबा पावर से कमाइना एक्वेट तगुनी डेमोक्रेसी चटप लेबानी हारगा प्रजा ने ख्वाइदगी पावर ले है पावर से कमान एक्वेट होने हम अखोई मसेन मरक्ता इमोशनल लिंक थंब ngमदबा अमने तवी अमने यादा अमने तवी अमने यादा असिगुम तव तारगदी अखोई डेमोक्रेसी ने पीरिबा पीपल की ख्वाइदगी पावरफुल ओइबा खुलाई से सिजिनबा ngमोएबा करिगुम्बा आइना थोगा लीडर दुगे खुकन पांगनबा मागी मायोक्ता वा मंगांगबा तारे खुपांग थारा तानसलकनेबा पानफम थोकबा एक अमा पालगा आइजे जेल नमसंगिबसु यायबा अदुमकपु अखोइजे युम खुदिंगी लैकाई खुदिंगी साइन तौर मतुना मिपुम खुदिमक साइन तौर मतुना युमतों खुदिंगदगी केस थांगलगा अपुनबगी सक्तंग अमा ओइना लेप मतमदा हाइरिबा पॉलिटिशियन मना कनबा पॉलिटिशियन तो फेलाउबा ngमोएबा मसिनेबा प्रजा अखोइगी पावर से अदुगा अइना हाइजनिंगेबदी हाइरिबा पावर लेखरबा अखोइना तुमिन लेरकांदा मिखल थेंगनगदरबा मिरेब से क्वालिफाइड ओइबा खल्लिबनेना खल्लकांदा मखोइनासु तौरक्ता अखोइजु तुमिन लेबा मसी ओइथोय अखो प्रजा अखोइजे हाना पुंछलकांदा अफबा मिहुतुदि मसाना खनगनिएबा अदुगा अमरोमदा ngasi gi मोशन असे करिगुम्बा पास तोगिबा थोकलबा अदु ओइबा तारगदि पृथ्वी की डेमोक्रेसी हाइरिबा आर्थसिदा यामना अचाउबम ओइगनेबा राइट टू कंटेस्ट अदना हाइरिबा कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना पीरिबा इचम चम क्वालिफिकेशन खरा दो सुबा तारगदी लेरिबा सिटीजन खुदिमक से लोइना नोय बोट लेप्चरो अदना यामना फजबा राइट अमा पीरिबनेबा मदुबु क्वालिफिकेशन खरा ना बैरियर अमा सेमा काना अखनबा मी खरा खतंग थागलगु तारगदी राइट टू कंटेस्ट हाइरिबा राइट सिगे काना बसिना करिनो राइट टू कंटेस्ट लेत्र मफमदा प्रजा अखोइदा खनिंगबा मी खलु नंगी मिहुति नसाना खंजगदमनी नंगी लीडर अफबदो खंजौ अदना एदगिने जेल फोगी मनुंगदा खनिंगबा खलुना पीरिबा राइट तो एदगिने बी दगिने सी बाबा ओमजिगी मनुंगदा अपाम खलो हाइबगा सब मने हाइबदी चामगी मनुंगदा आइना चामगी मनुंगदा अपाम खंजगदबदा अहुमगी मनुंगदा अमक खनबगा सब मनेबा राइट टू कंटेस्ट लेत्र मफमदा राइट टू वोट लेबगी कानबसिन करिनो राइट टू वोट लेत्रबा मफम अमदा इलेक्शन पांथोकबसिन करी कानबसिन करिनो हाइबा वाफम जाय ऑनरेबल ट्रेजरी मेंबर्स इन थमजगे अदुगा लोइसलकपदा आइना हाइजनिंगबदी क्वालिफिकेशन थमकांदा मिखल देनगदो मिरेब सिंगी क्वालिफिकेशन थमकांदा क्वालिफाइड ओरबा मी तो खल्लकांदा अफो मिहुदम ओरकनी हाइबसे लैरिबा पृथ्वीदा लैबा मी मतना गारंटी पीबा ngमोय मरम मसिना कानदबा मोशन अमा खकनी हाउस दगी विथड्रॉ तौनबा निंगसिंगजरे अदुगा अरोय बोयना आइना हाइजनिंगबदी लाइरिक सुंगाई हाइत्रे क्वालिफिकेशन सुंगा गाउद्रे हाइरिबा मी दुसु बोट लेप्ससनु लाइरिक फजना हाइरे क्वालिफाइड फजना ओइरे हाइरिबा मी दुसु बोट लेप्ससनु अदुगा मरक सिदगी अखोइगी अपामदो खंजे हाइबनेबा
असी हायरगा मोशन असे विथड्रॉ तौबिनबा आइना स्पीकर की मफम अमुकसु हन हाइजरी opposition bench की leader दगी महा की debate अखोने तारे मथंग सी treasury bench दगी जोई श्री हैसनाम MA political science Manipuri University platform से लोभी बयानी With the permission of Mr. Speaker, sir, ngasi motion asi tasing na magchumbana ay na motion asi support au zabani. Haina ba amalay ko. The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, and the leader adjusts the sail. Hai ba do amtang hai zage. Adu motion sida piram liba ngasi gi motion mikal thengna kada ba mirep singi chang da ba yadra ba qualification khara thamlaba matam data matik chaba mihut khanduna hena faba lengak sembo oithokani hai riba motion asi tasing na magchummi amuka su han hai jage motion asi da palliba qualification hai ba se opposition bench na phajana mayek seng na khangdabado ai haizage amuksu hanna qualification hai basi karai dagi lakpano hai taragadi qualities intellectual quality ngai som the academic qualification hana pallibado academic hai riba poto intellectual quality dagi lakchabani haizage qualification amadi quality hai base khenaba leitaba posak amani hai basu mayek seng na haijage aduna qualification hai riba masi asida phajana Karino haibata aragadi taseng nama akoi ki society da akoi na khanna qualification se karino haibase amuka hanna haijage akoi na khalle mahak se IS officer oire na traga IPS oire doi taragadi ma se candidate oibe yai haibagi qualification natti what I am talking about is redefining qualification not in the narrow sense but in the broadest sense haibadi drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit haibaneba. Aduna qualification sida akoi na civil service thaba kanda UPSC da CSET haiba paper ama thamiko. Mase kyamu yamna ethics lai na chaga mahak se kyamu yamna reasoning lai na chaga logical interpretation kamai na tawi na chaga mase empathy kyamu yamna wangi haiba na chingba khangdaba adugumba qualification gi referendum dune khoi na haiba pocha kasidi haibadi kaino hai taragadi candidate sing se aphaba to have select the best ko afaba selection tauna bagi damagta ngasagi Plato na philosopher king khang na bokon na bagi damagta man ideal state same da magi education thambado adumna akoi gi su oiba people sing sina punsilaga asi se electoral reforms ta asigi potse pami aduna miyam sing sina hai bagi kholau do pirak na bagi adugi han ba step tune aduna qualification in the sense karino hai taragadi ngasagi people gi mass movement da kiyamu yam na mase marei ba nusibage mase society se kiyamu yam na change to bangam gadaba mino natraga mahak se intellectual kiyamu yam na quality leirabano hai bana chingbagi quality qualification dune hai bado amu mayek sena thamjage aduna ngasi akhoi gi leibakta adugumba leader leitabasina kadore ngasi akhoi gi leibakta aduki matik awaba amadi chaitheng kaya ama phangduna ngasi lerakli bane yengsi akhoi haina ba malai ko Ernest Renan na a nation is an everyday plebiscite but is India really ready to address the crisis of the people ko akoi gi leidiba poverty minorities children women na chingba miyam singi problem sing ta seng namak ta bangambagi sakti amadi pangando leiribra haibase yengjase leite karigino 1940 ga 7 the same kiba akoi gi government se karamba government no hai taragadi ngasai gi bourgeois elite class ko comprador class paisa paiba kangrup capitalist class khaina mokoi gi political gains khara phang nabagi damakta same kiba adugumba political process to ngasi phauda pangaba illiterate masses kayama 1951 election da majority illiterate masses kyamu humduna purakpana ngasi kadore akhoi gi marakta achoba huge disparity ama leirak libane yengsi Bihar da leiba aphauba political family 1947 dena ngasi phawada Badal Mishra family Yadav family ko adagi Punjab ta Badal family Kairon family Jakar family again BJP oigera Congress oigera masi 1947 matam dagi laraglaba political leaders sing amadi makhoi gi oiba
masagi gains lerak kangbu singduna sembo oibna ngasi ireibak amadi lamdam ase India hariba leibak ase mangtharak libani yengsi India se karamba phibam da leige se India na legatam prosperity index ki makhada 101 rank like out of 140 countries ta in terms of education India ranks 92 human development index ta 130 out of 189 countries that is 0.64% da niko leige se aduga akoi ki India hariba se the share of agriculture se 70% leigo adubu 70% leiba agriculture share leiba countries da kadare farmer ki rights respect tawdaba farmer ki rights safeguard tawba ngamdaba country amu oire ko aduna national crime record bureau ki makha gi matung inna 11716 businessmen ko suicide 2020 da tawi aduga farmers 10677 farmers suicide tawi ko aduna in a country akoi ki farmer ki right for the safeguard tawba ngamdaba woman ki right for the safeguard tawba ngamdaba akoi ki फजना एजुकेशन नत्रग लिटरेसी पीब ngamjabagi problem sa kadai dagi lakpano haibado hangjaningi masi punamak afaba leadership amadi afaba politicians laitabadagi tholakpa ngaktani ko we are not talking about Manipur we are talking about the context because electoral process haibase masi punamak apply tawgadaba pot amani aduga health care ki matang da yengsi India ranks low in sanitation index ko there are more than 732 million people without toilets in India aduga hunger index sa kadare India ranks 101 out of 116 countries and it is much below Pakistan. So in a Supreme Court, there are more than 69,000 cases pending and in High Court 58.5 lakh cases and in District 3.9 crore cases. Aduna sigumba laibak ase kadai dagi laklibano aduga recently I want to take the permission of speaker sir because I will be using a term which is very much important and it needs to be used. So I take the permission of speaker sir. Ngarang tathokpa verdict ama ko Allahabad High Court ta kai hage haibakanda I will be using this word. The Allahabad High Court has reduced the jail sentence of a man convicted of sexually assaulting a child where the court said that oral sex does not fall within the category of abrogated sexual assault. But Section 4 gi POSCO Act bu nathairaba masigi act sibu sexual assault chande haina judiciary ne pibanga mise karigino hai taragade akoi gi India da balance of powers se laitreba judiciary su yang chanaba legislative la laitre legislative su judiciary ne yang center executive na karino gyan men man ta deba asi kadai digi lakpano hai tarde people ne actively involved toriba electoral process se asi da soiba digi lakpane hai base hai jage aduna where is the country heading ko asi yamna maru oiba pochai amani aduna akoina leader khanba hai base ngasagi all round development ko magi organicity kyamu yamna lai ko ngasagi comprador class gi power mun ba mathawam tareba ngasi akhoida paisa leitraba connection leitraba mahaki sangha leitraba taragadi mahak se power pyrogy na chaga ma se leibak si da power making na to policy making da yauroi joriba aduna akoi sing se gyan ta mathau tare ko aduga point ama haijaningi ko akoina leiriba leibak se karamba leibak mo hai tardi article 19 se emergency lakpa matam da tang suspend taw daw se we are living under an illusionary emergency where we cannot even openly express our views ko National Security Act haiba se Personal Security Act ole ko that means NSA haiba gi full form di never speak again haiba do ore ba khoi gi society da aduna akoi gi leibak se aduki matik phatre ko even after the Special Power Act haiba 1958 ta leiriba act se aduki matik phatre UN na fauda validity se question tawra bane ngasi fauda even Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister, na bod hiram mabani ko. Aduna sigi problem yam sing se karide ki thola ino hai tardi aphaba leadership aphaba politician amadi aphaba well qualified oi banga sagi referendum to the yaw daba politician khalak to badagne du matang asida losin jage aduga speaker sir na house asida motion asibo amuka handa pass to binabanik sing zari. Thank you. Nungzai opposition bench lob degi opposition ki honorable member Umar Nungzai BA Political Science Honors DM College of Arts With the permissions of Mr. Speaker, ngasigi House ki floor the thambiriba motion
मिखल थेंगनगदबा मिरेप सिंगी अकक चंगदबा यादबा क्वालिफिकेशन खरा थमलबा मतमदता मतिक चाबा मिहुत अमदी अफबा लैंगा सेम्बा ओइथोकनी हाइबनी ngasiगी motion asida yauriba qualification haiba wahai asa university gi city na piba degree adu oigedoribra natragana aikoi exam da mark yamna wangna faba phangba misak sing adu oigedoribra natragana aikoi miyam gi paisa lut tawbada qualified oiba miyoi sing adu oigedoribra natragana aikoi मियाम की वाखल खनबा इब्रा हाइबा से मयेक सिंगना ताकलम दबना ngasi gi house da motion na se chamam na pokhal Mr. Speaker qualification haiba maike sida aikoi ni yeng bataragadi Manipur asi lisang sit na qualified oiba mioi kya na leingak laba lamdam amakak ni adubu Manipur asi masagi sedmitlon mipal tangdane hingamba ado 1965 tagi खुसेम के चाक तांग बथोकन की अदुगा मियोय क्या के पुंसी पिखमना की अमदी छात्र हाथ की मिस्टर स्पीकर क्वालिफिकेशन की माइके यदुदा अखोइना येंग बतारगदी क्वालिफिकेशन हाइबो वाहे से यामना एब्स्ट्रैक्ट ओइबा कंसेप्ट अमखकनेबा मियामना ताबददी क्वालिफाइड ओइबा कायबदा यामना ताबदा याम नुंगाइबा अदुबु अखोइना क्वालिफाइड ओइबा मी से कना कौगतगे हाइबसिदी यामना लुबा ओइरोइ पारोइदबा वाहै खरा सिजनरगा अखोइ मियाम से याम फजना थमाइ रहे बताइ मिस्टर स्पीकर अखोइना क्वालिफिकेशन लैबना अखोइ पुनमकी सॉल्यूशन पुरकनी हाइबा तारगदे अतैद चटनदबा लो क्या चटनदुना थमली समना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 ना कंगलै चा क्यागी इनएलिनेबल राइट्स अमनी हाइबा राइट टू लाइफ से टेमसिनरिबा सिगी राइट टू लाइफ सिबु कैम्ब्रिज तंबा ऑक्सफोर्ड तंबा माहिरोय क्या लागा लैंगा गलगा अफस्पा लौथोकपा ngamgadra हाइबसे ट्रेजरी बेंच के ऑनरेबल मेंबर सिंगना अखोइ द मिड माय अमुक्तंग पांगहन बियोबा अफस्पा से कैम्ब्रिज तंबा ऑक्सफोर्ड तंबा क्वालिफाइड ओइबा मी लागा लौथोकपा ngamgadra हाइबो हाइ सिनेबा सीसी सॉल्यूशन पुरक्सी हाइब तारगदी सिस्टेमिक फेलियर अम लैरिबा लैरिसी कइनो हाइतारगदी मणिपुर अमसुंग इंडिया अनि की रिलेशनशिप अमदी मणिपुर अमदी अतोप स्टेट सिंगल लैनरिबा मरी अमदी कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट सिदा यामना चाउबा क्राइसिस अमक लैबना ngasi सिगी प्रॉब्लम मैम से थोलकपनेबा मिस्टर स्पीकर मसी क्वालिफिकेशन ना एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नत्तेबा systemic failure से कोई कमाई चुमतो कदगे हाइबसीना सॉल्यूशन नेबा ngasi Indian Constitution इखिबा मतमदा मणिपुर मियाम की एस्पिरेशन याउगिब्रो मणिपुर मियाम की एस्पिरेशन याउगिब्रो कन्नाना मोद सिलगा Indian Constitution मणिपुर मियाम की इखिगेबा this is the question we have I कोई the aspiration याउरिब्रबा ngasi colonial law मैम थमजलगा NSA अदुदगी draconian law मैम थमजलगा black law नेना भारत ना ब्रिटिश की मायोक्ता हौगिबा इहौदबोबा black law नेना हाइरिबा अदुगुम्बा draconian law मैम नसीदी मणिपुर द चटनरिबा सिगी क्वेश्चन सिदे अको हंगरोइद्रबा लैंगाक लोइसिंगसे क्वालिफिकेशन लैबखकना सॉल्यूशन नते ngasi चिंगमी तमी नुक्सिनद्रिसि करिगिनो चिंगमी तमी नुक्सिनद्री से आर्टिकल 371C of Indian Constitution दो चिंग द पिसले ADC की रूल सेमजिले हिल एरिया कमिटी सेमजिले हिल एरिया कमिटी दुना ngasi खाइबुंगी वाकलो लाखले चिंगमी तमी नुक्सियंद्रे खाइबुंगी एडमिनिस्ट्रेशन लाखलेबा मसिबु अपाई बाय एस ऑफिसर थाजलगा सि लौथोकपंगम गद्राबा पार्लियामेंट सेबदोकपंगम गद्राबा मणिपुर की MP एनी सिना पार्लियामेंट द करी हाइरुदोरिगेबा लॉ में सेमदोक पाइजिदी पार्लियामेंट की मथौनेबा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन लैरिब्राबा अगोय मणिपुर की वॉइस बु पार्लियामेंट द कनाम पुखलिगेबा असेंबली स्वाइद पंगलाव लाउजनरगा दुम याब्राबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अगोयना रीडिफाइन तौबम चंगी
redefine tawbam changi Indian constitution disida aikoi people ki aspiration yauribra asai habira me honorable member karana China ne mangjin thana chaukhale India ne lehore China na chaukhat kani kari gi chaukhat kani manaba khuna ye wakalon duna mang da thamaga chali socialist fabric ado makoi gi constitution da yauri aikoi India gi di manaba khuna ye wakalon do directive principle of state policy that is non enforceable part of the Indian constitution the yauri ba sina di aikoi manaba khunai kamaina purakadage haibo wahang kya marom yamna structural or technical question mayam khak thole haibatai aduda miyam dadi thamairaga aidi qualification lairadi awon ba khunai ba lak lagado ba dauna wari se listen ba haitare aho ba flow mayam se aikoi uba ma changba daka laiba aikoi na hause yamna yengadori ba sidi karino haitaragadi democracy habasa it is the form of democracy is the government of the people by the people for the people haribaneba sise na thaira kanda elite class khaktang yum wangna saba education wangna tamba ngamba mi khaktang laingak loi oinabagi sarau amane ba ngasi gi motion se laumi si mi sing se rajniti yaudana ba taurak pa sarau amane ba masida ikoi thajafam tokte ba Mr Speaker aduna motion se house tagi withdraw do you miam na lana pukita ba Manipur miam gi leita laira mayam se rajniti yaudana ba taurak pa sarau se paisa pai ba bourgeois class karana taurak pa sarau se masi se house the motion se pass to bigeno haraga speaker sagi mafam dagi thank you mathang di treasury bench ki member Rina Thangjam BA English Honors DM College of Arts Rina Thangjam India Manipur ki governor bu court ko khalak pangamba ya bere ko si yam na phasa bere ko hai tare aduga wahai amani khatang ngang ba thamoi chone khon karma matalaba aduna Laiba condition asida aikoi gi oiba strength mo lodragadi miyam wakhan ta hodraba natraga parja wakhan ta hodraba taragadi aikoi gi lamdam ase pumo muthigane ngasai haibir mo wafam sing adune aikoi gi lamdam ase kari to hematamda bol sanagadaba mi adugi wang chauba natraga magi qualification liengadamate man bol adu kyam nungsiri nataba targadi bol phana yamna haiba taragaso nang bol pon bai tamakta paisa pirakoi wathok kayam rom leri basene baduna bon kausan be mota kau thoraktana phibam tanaroi bet kindro mena goalkeeper mamang da lega halla kausan andana gon changani aduna thamoi sengse na piknu pi ingai degi leba ki tamakta miyam ki tamakta kallaga walk tarok mi dubu aikoi gi mihun en khalga kadamni aduga amana hai jini bana tagat pa base aigi hutne aigi inai aigi mihut tagat pa matamda bo aigi mihut tagat pa da bo aigi mahut chilaga sapada nangna aigi ija se puloi le shanbire ko hairoi da ba apapa mihut tak pe mota karai degi kemine ne ko leitradi paisa paidradi ruler leitradi nataba adugum na bam soi to bo matanda capital liter na chaunu kwalaga leba mi du bai gi hun en taka leba ai se hanu wakhan ta batai ai na chumla ba matanda kok chuka na roi mi na bot ka ba ai koi na kok kai be gi wakhala do thadu akanda afa ba chum bala nga ama purok ta bataraga di ai koi gi lamda ma se iroi be hai ba su hai ta ba su hi da pulap to minar ba ni pulum lumina ga ni lutringa da afa bo khan na raga achum ba candidate khalausi afa ba kholau lohausi na traga di hen lamda se mangani masri kan min nau cha wa fom se loina na puno kai kun bo sa loina ko ge onarba mubar oi begi tamakta mosala si muptaram ba thamoi se na di toning da ba mubar oi ru begi ne ba tawse aduna na thamoi se de khangjare aduna mosala si withdraw to bina so aina onarba mubar da apin tawsare thank you object ngasi motion asi ki matangda treasury bench ki magai degi honorable member ahum mama opposition bench ki magai degi honorable member ahum mama wafam asi ki saugatpa amadi wafam asi yaning da phongdokpagi mapung phana phongdokre haina lawi adubu wat lauba
हापसिनबगुंबगी मतंग अमा खजिक खजिक लाक्ले मरम मदुना ट्रेजरी बेंच की माइगेदेगी बेंच की मूवर नत्रबसु अहुम मदु खन्नरगा कनाना करिगुंबा खर सप्लीमेंट उगदगे हाइबसे मिनिट मंगा खक्तंग लोबीबे यानी पतबा हम मिगनो याम थुना थुरे यारे प्लेटफॉर्म से मिनिट मंगा की लोबीबे यानी स्पीकर सर बुथागचरी स्पीकर सर की अयाब लौजरगा टॉपिक असे अमुक्तगा हन्ना एक्सप्लेन तौजगे लैरिबा प्रजा हाइबसी न सोइरकपना सोइखिबा कया लैबना मतिक चाबा मिरेप अदु खनबा ngamखिदबना अखोय असुम हाइना वाबनी हाइबसिदा कनागु बियमतने येतलोय मोशन असिनसु येते मोशन असिना हाइबदी मिखल थेंगनगदबा मिरेप सिंगी चंगदबा यादबा क्वालिफिकेशंस खरा थमलबा मतमदता अफबा लेंगाक सेमदोपो ओइथोकनी हाइबा नत्ते मिखल थेंगनबा गदबा मिरेप सिंगी चंगदबा यादबा क्वालिफिकेशन खरा थमलबा मतमदता मतिक चाबा मिहुत खंदुना हाइबा अमा मरक्ता याउरी अखोयगी ऑनरेबल members of the opposition bench na haibigiba leibak asigi asoiba samas asigi asoiba akhoi pumna makhangdaba nate adu pumna mak adu motion asina lali haiba leite motion asina haibadi masigi akhoi qualifications asi thamlaba matamda matik chaba mihut adu thoklaknabagi first step forward ama oiraba matamda afaba lengak semdokpa oithokani haibane munna pabiyu asini akhoi na haizabadi aduga ngasai haizagibagi matung ina change is the only constant constitution da soiba lei targa su structural deficit mayama maleris akhoi loi khangaga leirabane ba adagidi political arena as thoglak liba leaders sing sina a very bad vibe of inspiration pinare haibase akhoi loi khangaga leirabane ba masi khitang oiraba su filter tawna ba criminal record leitaba amadi matik chaba mihut ama khanabagi damakta madu filtration process ama oina qualification se khatang oirasu remedies semdok se haibane remedies tham se haibane supporter bench na topic ase aduki matik phazane explain tawzare ba puthok charak liba topic ase munna masigi line de chasi asida natan Mr. Speaker sa yamna nungay jadabadi honorable members of the opposer bench na parliamentary ethics thugaidu na supporter bench na laizari ba stand asibu no crime high crime na ba mockery to ba wafa madu ngang bigano praja miyam gi damakta akhoi lecture bani praja miyam gi damakta thoksarak bani worst to give best from among the worst we are selecting the best out of the worst oiba matam se sidagi filtration ama khatang oina ba haidana to give a general awareness before the pre-election period haibagi awareness ki makhada miyam na changsali ba khongjang asina takpadi qualifications sing ase khitang thamlabadi changdaba yadaba qualifications sing ase khitang thamlabadi mahak na filtration process ama oiduna matik chaba mi hut khan na bagi process khajatang oirba su mateng pangduna leiriba laingak ase afaba laingak ama oina semdok pa oithokani haibane munna khanbina se ngahak tangi wahai wata miyoi bagi attention bu grabs to ba wahai wata da khuba khubagi chanabi ase thadok tri bhaubadi ai khoi gi matik chaba mi hu thoklo oi praja soire hai bese praja na khangbiyo asida natana tholak kadori ba laingak asibu pai ge haiduna tholak kadori ba luching banasu praja asidi pangbana yambani haitabana yambani makhoi bu achumba lambi de lamjing bige haiduna thokpira u motion asibu support tawbiu motion asibu worship tawbiu adugi matung ina ethics moral values and ethics ki matung ina aikhoi gi tawgadaba thabak adu masak khangna tawraba matungda aikhoi gi praja aikhoi gi attention simply attention bu lawraga kashu nataba aikhoi gi soft corner amada hit tawraga khuba praja gi mentality se asisu change tawbiu praja gi damakta khoi lepcha bani filtration ama provide tawda bagi damakta asigi motion asibu thokcha bani aduna Mr. Speaker amukha hanasu ai haizage changdaba yadaba qualification haibase laifam thoi constitution soire constitution structural defects mayam asibu semdok pangamba luching ba ado mirep ado mikal sida tholak ador mirep ado bune
चंगदब यादब क्वालिफिकेशन हाइरिबा असे मसिगी क्वालिफिकेशन असे कॉन्स्टिट्यूशन नतन पीबा यादे हाइबसु लेते कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अमत लेट्रे हाइना सु खलसी इलेक्शन कमीशन करिगुबी अमता आरआरएम ता सेम रे हाइना सु खलसी अदुनी the voice of the people is the voice of God miyamna खुबा खुद्रिङाइदा वखन हाना खन्दाबियु या काथोगा नोक्ट्रिङाइदा वखन हाना खन्दाबियु अदुगा हाइरिबा मोशन असि करिनो हाइना तरे तरा थोकना खनबियु फिल्ट्रेशन अमा प्रोवाइड तौसे हाइबनी आइखोगी मिहुत अदो matik chaba mihut ama oinabagi damakta qualification certain nama thamjabni it does not necessarily need to come from the Constitution of India or electoral commission. It can come from the people. Aduna nasa pumba se constitution nasa pumba se akoi pumna makse kaino election commission gi mathakta leba voice ne haibado khangaga Mr. Speaker positive points sing adu lokshan bangam na hona si aduga achumba maigaida onduna ngasi motion ase pass to be hidden Mr. Speaker ge pukning chesentari oji opposition gi maigaida puthok ngare iba wafam dugi da kariguma khara reply pinning ba yauragadi opposition gi maigaida gi opposition leader du natrasu mayam khanaraga mi amuk thok piro yani minute manga tang love you. Thank you, Mr. Speaker, for giving this opportunity again. Mr. Speaker, sir, akoigi nasigi tezari bench to election bere bona arba members singa se election me naksalakpana election me agi mawong da vote komba yamna sita lo to bayre madumakti house to bigano asumba phaseng badum yam lenga khan one se wafum da halmakta thamjege. Mr. Speaker, sir, aina wafum mamatanga amka nixing jage nasigi akang na basang rabia draba qualification khara thambana afaba hena faba lengak semba oithokani habadu oithoi habani kadi gun hama tamda pazagi mentality soiri somna kanda judiciary soiri somna somyam soiri asobe myam da puthokpani qualification khara thambaduna samna haira kanda class 8 pass toramaga bole piane na haira madu 10 onthoga leba kanda aduna chu karim ofe oiroi same to same samana gani habani khutta na yeta paira suna oida paira suna amhaga ma na ta gani habo fama dunai thamjari Mr. Speaker adugo wafam amta thamjage loyara mana ukil loirakpa eboke loirakpa boil torakpa matamda mahaki damakta lo tambal loiraba matungda ma practice tawe doctor amana doctor tambal MBBS tambal loira matungdi intern tawe oza amana makna angang khunai semak na bedamakta like le sutak na bedamakta ma bet tawe dai tawe for like sumaina me amala ikre police to police training sale paina matanda me am parza sap taw doine like was punna magase pa handle tawdro political party singa sigi damakta de mogi mentality mogi wakhalola do afaba me am ge nusiba le ngal on the lana bedamakta karam ba ko strategy lokhat kraboke makoi singa do hen leba punu sirana bana takpi tambirana ba sigumba sana ba wakhalo thambam matau tadabra sigumba phajaba wakhalo kya se putorakta bida atopa sailom de ngang basidi ngang han janing de yam lem lejaning ngai bo form thamjage Mr. Speaker, sir, kaino hama tamda ikhoigi lamdam masida asoiba masa kaya marom leire kaino hama tamda mi ama pension chala ibase thabuk mafam de pension phang ibse kamaino hama tamda ma ki mentality du sijana ba do nuai raktre ahalore leiro na ne hairba ahaloro leiro ne indora ba mi do kamai to hama tamda ikhoigi lamdam masira na kaino hama tamda system khudimak ki losing ba MLA minister ro semaga aigi hut ne thadok to ne ba aigi hut pu matik satra ba mi am thadoga itaw nangi hut kana tharai na mota aigi hut adu tha ki me na wa ngam da bata do kai dawne aduna dia do SLMB honda teacher de pangthorok pata ba somna kana curfew tam jalaga som kan na teacher de imai be na kangsi king ba matam da moina siren da pikong jalama sakra SLMB da thika ya na rokta ba SLMB session kamaina tawne to ba phajana ningthi nuwai na khangak trabine kai dawre house the leader de horaga khudom bingakta nang na khudom bi chi meaning ji kari no so khangre ba ai na je ya na pikpa example amaga tane madugi mentality do I don't name get the Maramaka or Saukri Pine rest and behold. I don't chigi. I know hides and niggas and moya sweep with the Putuaga Lebanataba. Lebak give Fanaba Kunai give Fanaba Torpimota Moya do Popo Fatana Kanga, but they get turning to Pihoda, but they get do whatever. I think you qualify well qualified wherever IPS Miama, IS Miama, IPS and both Kakari high. I know Jiko last had already and born me at Kanako last time called Kuanet and board me at Tane. What? Sahi Mangado Nairagalero, I Ainaki and the Kumago boat comba matanda, I the Kudu Satpanuite, I don't Ainaki and the boat comba like the last time and have
बनेबा सिगुम MLA मिनिस्टर म्याम थोगै से करिगिनो ai matamda mamang thak tai khoina khan kiye ai gi lambi sembi yu vote ka so intending candidate na vote sembi lambi sembi on chenjan ki intending candidate aduna karai de pesa sem ga dabno ba ma gi tonga na poke mani lai jaba du ubiru no ba na si semdo amba tar ga de hayeng chakthung de la ka mat kini ba ngasi lupa lising manga ye la ga vote ha thama tamda ai gi chakthung no mi kya mang ki bano se koi ning sing bi ba chakthung lupa changma lising manga do numit 365 days 365 to 5 on thora kanda no ma आईगी पुंसी नोमगी आईगी बेलू सिबु फदिगो मकाम हेना तांग्ब्रो सिगी वखलोन से कोई मेंटालिटी हाना चेंज तौथोगा तौसेबा अदुकान अफबा चुंबा लेंगा तु खनसेबा अदु इबतारगा दी हेना फबा लेंगा लाकनेबा सिदी पैसा नामती बं कोई पैसा लोबा स्विस बैंक दगा पैसा थमजबा ngमबा बैंक मनी दो व्हाइट मनी ओ थोरक नबा तौबा मतम सु इलाइ लाइन व्हाइट मनी ओन थोकपगी पावर लेबा मियोय सिंग दो अमुक कालगा पैसा ना बोट कानिंगकपगी दमकता इनसल लकांदा तेजरी बेंस ता हुन बे हौ मालेबा तेजरी बेंस तो पैसा क्याम चाखिबनो का हांगनिक पसु यावेबा हंगदी हंगजरो अदो सुमाइना लैरिबा सिस्टम असिदा अखोइना अथुंबा अचौबा लेगा अब खलौदा तारगा देगी लैरिबा सिस्टम असिगी मयोक तोइना लौमिनसेबा सिगी सिस्टम असे सोय सिगी सिस्टम असिना सोयबा देगी अखोइ लमदम असे सोयरक पने लौमिनसेबा अदेगी ठिकादार किंग पिल्ला किंगला म्याम लैरिबा सिंग असिना कैदोवे पैसा पासु गोयल क्वालिफाई ओइबा मियोय सिंग अदो मना कोइना हाइरिबा गुन कुन मक्तो चेनबा मियोय अदुसु पुथोरकनेबा अदुगी बैकग्राउंड दना कना लेरम कदा मकमदना सागे ठिकादार धमकादार म्याम दुना पैसा पिरगा बोट कहल कदेबा मोइना बोट कहल मतमददी फ्री एंड फ्लो द कारबार दो तौबा यानबैदमक्ता हानगी फिबम दम कहल कनेबा राउंड गी वानेबा अदुना पुनम असिना वफम मरकांदा मोसल असे लाल एबदम को थमजरे थैंक यू ngasi debate की proceeding असी कोई जज याउदबना स्पीकर होइना इना करिगम करिगम ऑब्जर्वेशन खरे पीब दरकार ला एन खनबदेगी ngakhtang break lawra kansida ai wai amani dang ani ngasi debate ki oina akhoi gi yenga da wafam khara le debate tamni basi kari no yamna thogolon khangna wangang ba yari ba makai yamna thot na meng na ngang ba मीना ताबदा पुकनिंगदा अवाबा नुआइतबा पेंदबा मयाम सि पोंदबा मैतै लोन थाने जनरबी ngang bada thona mudur chengre de ko thogolon व्यवहार फजैने हे नुपी द गाहने लखिना चेली गाहना असिगु मोगी वाफम सिंग असि मा याम चाउना मांग हिबा मखोइना उबना debate की सिगुम proceeding असी अखोइ याम कन support तौनिंगी मरमदि मसिदा अखोइगी नियम की मतुंग इनसु parliamentary language सिमफम साना असी सीजन नब तंबसे असी ख्वाइ मरुनी हौजि ति मसि ख्वाइ तमदबनी करिगिनो मोबाइल फोन नमा लांगमदगी लोन असिदा मांग होना बहि मांगरबनी अखोइ खुदम मोना मपाद लेबा छात्र अमना ममा मपाद पैसा खित थाबिर ओयना हाइबसे मतम ममा याम नुंसीबा चिठी दको बाजी बाबू बाबा हंदक्ति करियो मतांग खरदगी पैसा सी मरु याम आई खरे हेन संगदब यादरे नसागी थाबिरो काई नुंसीबा लोन सेनबसे हौजिक सीबे दरकार लेते मोबाइल फोन पाखल कासे सिदा डेडी पैसा थारकर थार ओइरा नो ए हलर दो बि खंगु कायना स्माइ सुंगांग बि चने बि असि मसिना लोन ओइरकपसिदगी ममागी मपागी मफमद थोगलोन व्यवहार खंगना ngang gi चने बि असि माने युमदे होदोरि पोट दुगी चाव अमांग बमदि स्वाइदि होग्रम हजि लोन फजब ngang बम त लेते नुपि गनो बागा नुसिनरसु नुसिबा चिठी इबगी हाइने बि अमत लेते हजि सिदा अदुना सिगी जुगसिदा यामना फै डिबेटिंग कंपटीशन खरा होदोंगरकपसे
ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯅꯣꯛꯁꯅꯨ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯒꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯅꯣꯀ꯭ꯔꯦꯝ ꯍꯥꯒ꯭ꯔꯦꯝꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯆꯦ ꯊꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯅꯣꯝꯒꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯅꯣꯝꯒꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯊꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯒ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯥꯛꯆꯔꯗꯅ ꯑꯇꯩꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯣꯏ ꯃꯌꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯒꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅ ꯀꯞꯄ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅ ꯅꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯁꯨ ꯍꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯐꯔꯝꯃꯦ ꯂꯝꯍꯨꯏꯗꯧꯅ ꯂꯝꯍꯨꯏ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯀꯨꯝꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯀꯥꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯥꯎꯂꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯀꯨꯝꯅ ꯂꯧꯅꯝ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯞ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯆꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯥꯎꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯪꯒꯠꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯎꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯩ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕꯟ ꯃꯥꯅ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯕꯨ ꯆꯠꯅꯕꯅꯤ ꯏꯪꯂꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯚꯣꯠꯇ ꯈꯜꯂꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯐꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕꯗ ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯇꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯟꯕ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯩ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯇꯣꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯖꯨꯒꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯗꯣ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯪꯗꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯛ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ even the best things could be improved amana yamna fazai Mahatma Gandhi ki education ni sikadai bu kobage basi yam refer taunare edu fazai education is the drawing out of the best in child in man body mind and spirit aiba mamana hai
मदों ओनसल लगा अखोई फिल्म से येंगुरबदी मिखल थेंगनगदब मिरेप सिंगी संगदब यादब क्वालिफिकेशंस खरा थमलब मतमदता कोमा यावदम मतिक चाबा मिहुत खंदुना हेन फब लेंगा सेंब उथोकनी हेन फब लेबा अमा सेंब पामबनिदा हाने सेसु यादी यारिब जाने लोन जिनदी हाने सेसु यादी यारी अदु हेन फब अदु करील ओइरा कांसिदा क्वालिफिकेशंस अखोइना बसिगी पोट असि क्वालिफिकेशन असि यामना फजदा पुथोनरे लारिक तमगा अदु ngakna क्वालिफिकेशन ला हाइना मसिबुसु क्वेश्चन तौनरे लारिक की क्वालिफिकेशन सिदी फिजिकल फेनोमेना जगत संसार सिदा थोइब थौदोक मयाम सिंग असि नोंग तारिबा नुसा सारिबा वज्र तारिबा अदु तारिबा असिगुम मयाम असि येंगगा लारिक ओइना खरे इथोकपनि मदुगे लारिक सिंग अदु यूनिवर्सिटी गुमना सिलेबस ओइना सेमने अदुग मदु पारगा परीक्षा थाव पास तोब कांगु म्याम दु लारिक हाइ हाइना लौनै नति नते अदु याम लेहौरी लारिक ति इथोक तब मयाम अदुना भारतीय संविधान लोम ओनजल लबदी संविधान द यावरिबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यावरिबा से ngasa पेन तब खरसु यावे अखोइगी मणिपुरी संविधान सेम मतम मणिपुर यावदे काय ना कोई नदी लोई यावे अदु माना करम हाइना सेमनो याम वाना सु सेमगिबनी we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of the thought, expression, belief, faith, and worship, equality of the opportunity, and to promote among them all, and fraternity, assuring dignity of the individual, and unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Tang putarok sa hayeng wer male hayeng sinin lo de ne khangderisi Constitution of India is sanderisi. Karana semi we the people praja khoina kaidona bano to constitute asumna sarasi haidne khanaraga sabani sabal oidribani ne finished product laidribani masi akhoi kano oi leribani laboratory de leriba pot amuni ne hojise to constitute asumna sarasi ne khanaduna kari kari India se democracy ha sovereign democratic republic sovereign mipan tangdaba democratic प्रजा की अखोइगी प्रजा ने लिंगजबा प्रजा ने सिंजबा प्रजा अखोइने साजबा रिपब्लिक लेबाक प्रजा ने मकोक ओइबा मानब खुनाई असिना चिंगवा नुंगसिनबा मरुं पांग ओइबा मयाम सिंग असि मयाम सिंग असि असुमना सेमसि आयदना एडॉप्ट आइदि खरदि लौबनी ने अमदि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन दे का लौरगा हापिबा मयाम सि एडॉप्ट ने इने कइना खोइने साबनी and give to ourselves this constitution isani isade pijere hai aduna constitution sida hoji yam sauna wale bo mapa si kari oige na haina batam se sida yaudi yaurga khoine season na deba se prithvi pubagi oina December ki tang tara si human rights day haidna universal declaration of human right ka satnaba numit ka do oidna human duty day hai mam to yaudri bini si ho Human duty day is a duty of a poor say, Machina Taylor, claim to one. Fundamental duty had a chapter of Hapsel Eva 1976, Machida Yaur Eva, Constitution Bunuk Siu, respect to national anthems, Janagana, Asibu respect to the Bharat Kifiran, Asi respect to kind of high river. Tiny Alaman. Kaya ama akhoi damakta thawai thagi ba moi mayam gi thought adu akhoi phajana bhab ta na chalo
to cherish the noble ideals which inspired the national struggle for freedom. It's no way wakan chelu. Harmony and spirit of common brotherhood. Madu to renounce the practices derogatory to the dignity of woman. Nupi ki punchi thocha naujaba saklon singsi da chaitheng pige da punamak loi thado na haiba. Environment protection ko yakoi with the lady ba constitution imakha da Hyderabad so ko uri amagi mapan amana tangi ba uchi oya nungsi ba pat turen mayam singa se nangi naramdam kanoni hai nungsi ba thamu kana hai ba se asi fundamental duty de yawi akoi report amot pahido khom ko ori ba asi chumde kai ba se sub yaw bani leiba ki naramdam gi public property mayam se respect to kana hai ba se yaw bani library mai thano ba asin singma ka se loi ni yaw bani nasa po ba di nangi nasa do larik tamna ba thado ro kana hai ba scientific thought हाइदे वैज्ञानिक ओइबो वखल्लो न सिखल्लु कायना असिगुम मयाम सिंग असि फंडामेंटल ड्यूटी नि मसे लाइक तमदसु क्या कन याउदे अदुगा मयाम सु याम कन पनरक्ते पृथ्वी की ओइना ड्यूटी असि लेते ह्यूमन ड्यूटी असि सिनी लेरिबो मयाम असि अदुना थांग ममांग दे ड्यूटी से द सुम खनबा अफब ड्यूटी का सि वखन खनबा चेन बमी खला अदि याम फगदो माले मदु याम चाववा क्लास याम चाववा परा थाजबा इसानी साबु थाजबा इरमदम नुंगसिबे वखन चेन पोट अम संगनी मतम याम संगनी वाई खरा सिय आइनिंग अमबनी हौजी अखोइगी ड्यूटी अम ओइना वॉइस वोट अम लो ओइना हारिबसे वॉइस वोट आइबदी असि वांग मसे विजिटर की गैलरी नि सोम लेरी मयाम सिंगसे सिदा खाजलेबा सिगाई सि लोइनमा असेंबली नि नत्रगा पार्लियामेंट नि खंगलगा मी अहुम ngang ne be khudong chaw lo khibe wani loina maksi seisida treasury bench samadi opposition loini pun mo famni masina voice vote ai badi speaker tu na mu vote lono bagi awa basi tuoga tilliba praja mayam singsida how na law no ina khon no ai tage yaning makanguna ngasigi leiriba सिगे मोशन से यानिंग बकांगू की मखोन में हाँ मतलब लाउबियो मथंगा मसी यानिंग दे है ना हाई बगी खोलाओ अनी दो स्पीकर तो ना नाकोंग अनी सीधा मुन्ना तारा मतुंग सीधा खरा हाउ मागे दुदा मखोई मखोन जिना हाउ ये मरम दुना मसी आई ने पास तौरे हाई बा अमा मधुदा लौसन मंगम द्रवती अनोबन नुमिन अमले पताई मधुदा भोट ओइना तौगु दबरी अहम थौदांग ट्रेजरी बेंच सौगत ट्रेजरी बेंच की कांगू मैम सेम सारा लौबियु यानिंग नत्र यानिंगद्रे से अइना हाइबदि मतुंगेना याम हौना लौबिरकदबनी मिखल थेंगनगदब मिरेप सिंगी संगदब यादब क्वालिफिकेशंस खरा थमलब मतमदता मतिक चाब मिहुत खंदुना हेन फब लेंगा सेम उथोकनी ना हाइब वफम से यानिंगी यानिंग दे हाइब दुगी यानिंगी हाइब खोंजेल दो 1 2 3 मथंग ओपोजिशन की कांगू सेम सारग लेबियो मिखल थेंगनगदब मिरे सिंगी संगदब यादब क्वालिफिकेशंस खरा थमलब मतम दता मतिक चाब मिहुत खंदुना हेन फब लेंगा सेम्बा ओथोकनी हाइबसी यानिंगदे हाइबा वाफम मदो स्पीकर के नाकोंग तालो 1 2 3 हंदक सी अखोगी नागी लायंग खरा आई तौगिबन मतान ओइब तारे करमना होवे हाइबसी लौसन मा सी वाई मयाम वारो यादरे मथंगी नुमिन अमा अदा मसी भोट ओइना लौनगनी till then the house is adjourned sainadai
bana wangli timbal sulon thoktre na pal su tadare timbal sulon thoktre na pal su tadare ha ha hay 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 tare lu chingba khan ba ha ha hay 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 tare lu chingba khan ba tamu mathun pena kho ta dau bana ta de ikheng he ta dri phao mi shi mi na yao dri phao na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing na chung dai thau sha de ai khoi gi lu ching ba shing kayam quy na lao khini ikheng ta khini kayam quy na lao khini ikheng ta khini ha ha hay 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 tare lu ching ba khan ba ha ha hay 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 tare lu ching ba khan ba ngasi hun ba maru ngi hayeng yan ba mahai ngasi khan ba mi hu ki hayeng pan ba lengak ngasi hun ba maru ngi hayeng yan ba mahai ngasi khan ba mi hu ki hayeng pan ba lengak takshi shon ningam da len do bai sharu pudi takshi shon ningam da len do bai sharu pudi chum da baro hul ho ba afaba marudo chumdavaro hulhoba afaba marudo ha ha hay 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 tare lu chingba khanba ha ha hay hay hay